Mangabe ngemusa waNkulunkulu ungiloku longikona lamuhla. Sale ucabanga kanjalo umsa waNkulunkulu ukuthi engabe kusasa utaba yini ngemusa waNkulunkulu. Ngoba umusa waNkulunkulu awusebenzi lide, ungikhunjuliwe. Umusa utawubonakalisa tendo le utawuthi mawutibuka uthi uyatangathi kwenteke njani, ngoba umusa waNkulunkulu will produce the best out of the worst. Nasi ngwasakavuka uhle ngicela kubuyela le encwadzini yaGenesis sahluko 30. Uyathi esihlobo sami ngifisa ukuthi mawubona nayindvo nayi lesikhwele uthandaze kuze kubhidlike, noma kukuwe noma ukubona nje empilweni yalabanye, noma ukubona ekhaya, noma ukubona ebandleni, noma ukubona emangweni, noma ukubona eveni. Lento lena nguphoyizeni nayinto nayi lesikhwele, ngoba sikhwele uNkulunkulu simvalela ngaphandle. Sikhwele senta abantu bangaphumeleli. Lo Genesis 30 verse 1 na 2 uthi wathi kube Rakheli abone kuthi akamtaleli Jakobe bantwana. Ngishito ukuthi lesikhwele sicalata kakhulu, sibona labanye kuthi yini lasebanayo, bese ufuna lento kube ngazuthi utifunela wena, kube ngazuthi bekungakamfanele ezibanibani lento lena ifanele mina. Utibuke wena kuthandaza kwakho kuthi uyathi wena uthandaza ngcono nguwele bekukufanele. Ubuke umtimba wakho uthi uyathi ngimlome kahle ngimbe kafanelwe ngunakuya. Mangabe bewumusha ngimbe kafanelwe ngilendvodza leyo. Ubuke imali yakho uthi ngimbe kafanelwe kuthula nakwe. Sikhwele senda umuntu ungaze umsukumele uyathi lo munye umuntu uyomfunela tindo leti tamkhinyabeta umloye mangabe kuyaloyeka, ufune avelelwe tindo leti kabi, kube ungaze kulokunye umbambe ngetandla. Sikhwele, ngoba sikhwele usuke ufuna into lo munye lanayo wena lode yona. Nasi sikhwele samsukumisa Rakheli. Angathi kumbe kulokunye siyazita yini, ngoba naku wasukuma phela waze uyahamba uyawufuna umntwana. Rakheli waba nesikhwele, waya kuJakobe wathi ngiphe bantwana, ngaphandle kwaloko ngitakufa. Ngitsite sikhwele sikusebenzisa i-overtime kulokunye ungacapheli ungakaboni kuthi uyathi sengisetshenziswa sikhwele la. Kumgcoka kuba productive mawusebenta. Nami ngiyatsandza kusebenta kakhulu, kepha kumele sikucaphele kungasingeni. Kusebenta uzame kusebenta kakhulu khona utokwehlula nanguya, utothola kunakwa neludumo kubaphathi esikhundleni sanangu lo sathethe ludumo nekubongwa baphathi ngenxa yemsebenzi wakhe. Sikhwele mase simbambile umuntu ubona ngekuthi mangabe lo munye aphakanyiswa afakaza kumbe lo munye kuthi uNkulunkulu sewungiphile kude, amen. Futhi sikhwele sibonakala ngekuthi ngisho nangetikhathi tekuhalalisa kwalolo munye makahleka ajabulile ukwata ubilelane. Nkosi yami, uyathi sikhwele sibulala wena mnikati waso, asimbulali lona lonesikhwele ngaye, sibulala wena sikudle sikugaye ube yimpuphu. Ngiyamcela uNkulunkulu wenkululeko akasivule emehlo sibone ukuthi sekunembehla yesikhwele la, lesingishevu lesingiphoyizeni, lekungenteka sibe nemuntu phasi. uNkulunkulu wethu ibusiso akasiphe leyo nkululeko, asende sibone
liso lenyama belingakuboni. Amen.